sha ha ko hol in chan man na Nifitin misna rai thoinak Bible chathiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai January tha nikul ni li thong hi kumkul kum nga chachon ninga ni cha I kan rel nga mi Bible Hebrew angan pariat ame parok in hlei thum tiang chu cha a an ma rian nak in tampi in angan deuh mi rian kha Jesu chu pek asi pathian le minung kar a asar mi biakam nak chu thil tha deuh kam mi ruang a angan deuh mi asi bantuk in atlang boy rian zong chu angan deuh mi asive biakam nak masa deuh ni khan tlin lo nak zaimhan rak ngai hla se lo biakam nak dang a her nak zaimhan a nga lo simhan se lo pathian ni ami na chu amo chiat na I boipa ni a tho I Israel mi na le Juda mi na he biakam nak ka tua lai ni chu ara liao Egypt ram chung in an pupa na chu chua pi ok a an kut in karak shwai na ni I an sin I ka tua mi biakam nak bantuk kha chu aselai lo an ma he ka tua mi biakam nak kha zai a an rel lo cha a an ni chu zai a ka rel ve na lo tia boipa ni ati mai lai a Israel mi na sin I ka tua ding mi biakam nak chu hi aselai tia boipa ni ati kanol bia chu an ngal nak chung a ka chia na lai I an lung chung a ka tial na lai keima chu an pathian ka selai I an ni chu ka mi an selai a hau man ni an hoi la kha chon piak a her lai lo I boipa kha ngal tua ti chim zong a hau lai lo a me bik in angan bik tiang ni an ka ngal ko lai an pal nak chu ka jang pha na lai I an sual nak chu ka ngal cham chin ti lai lo tia ati pathian ni biakam nak thar kong achim cha a hin a masa deuh kha chu a hlun a achang I a hlun mi le a tet mi pau chu an lo zaw ko lai boi pa bia asi thong thabia rel nak marka angan pathum a mel hai thum in hlei kwa tiang a betlang pi lam kal hlei ni a thim na chun Jesu chu tlang chung a akai I adu mi kha ako na asin a khan an ra I hlei ni kha arak thim na I an ni chu lam kal tu tia min arak sak na a tho na I kasin I ok a kan thim na chun phung chim ok a kan thla na lai I khuwa wang thol kho nak thon nak nan ngai lai tia ati na a thim mi hlei ni chu hi na hi an si Simon Jesu ni amin a Peter asak mi Zebedi fapa James le Johan Jesu ni hi na hi Boanerges tia min asak na asul lam chu Khorifa tinak asi Andrew Philip Bartholomew Mathai Thomas Alphaeus fapa James Thaddeus le Phuntan Simon le Boy Jesu roi tu Judas Iscariot kha an si boipa thong thabia asi Tharauti rol kan isom ti nak chan aselai Jesu chu tlang chunga akai I adu mi kha ako na hlei ni achim na I an ni chu lamkal tu hlei ni tia min asak na atho na I kasin I ok a kan chim na chun phung chim ok a kan thla na lai I khwa wang thol kho nak thon nak nan ngai lai tia ati na kan thai mi thong thabia kan zau tik a lamkal tu na I apakhat nak an tuan vau chu boipa he ok kha asi nihin kan chan a lamkal tu na ai o tu chu a hoda asi kan ti asi a chun tlang boy an si lo a pop bishop na le siang boy na an si tia kan ti kau lai khri pha kan za pi te in khri nuzul tu kan se kau na in lamkal tu he a pe tlai mi chu tlang boy na an se kau
chu asitik a kan tlang boy na chu apakhat nak a boy pa he an umti zungzal ok asim chun apahni nak a tlang boy siang boy pastor na chu phungchim thong tha an chim ok shim asim bishop siang boy na ni thong tha chim an zuam ti lo phungchim an du lo a chun chu bishop chu siang boy pastor na chu boy pa he an umti lo ti nak asikau phungchim athiam le thiam lo chu phundang asikau boy pa he a umti mi pauni khri jisu le pa pathian dot na kong chu achim le aphuan a har ok aselo thiam zong a thiam lo zong a thong thabia phungchim ok a ko le au ansim chu cha a catholic bu pi ni tlang boy achang ha ding mi brother na kha akum in chon nak training kum sau pi apek nak na chu asim tlang boy siang boy chan nak ordination an mu hlan a volai lai in si se biak nak lai in si se phim thiam nak tampi chon piak an sim chun ha laka chun philosophy atui khopinya theology biak nak le pathian kong doctrine catholic bu pi zup nak lai kong chon piak nak na le adang phim thiam nak na le moral tu zia za na chon piak an sim tlang boy achang ha ding mi na ni hivial te phim thiam nak an chon nak thong in boy pa he an ti i a thong thabia kha ning chang te in an chim kho nak nga cha a asim apathum nak a lamkal tu na chu khochia khuawang thol kho nak pek an selai tia boy pa ni ati tlang boy siang boy na chu jisu khri shim ni ako mi na le athim mi na an si bantuk in zoom tu mi so ni kan ngai kho lo mi hu ham thon nak power pek an sim tlang boy siang boy na long ni tua piak kho mi sa rai thoi nak sual tha nak le mi zo sa thau thiang thu nak sacrament na thong in kan tlang boy na ni khochia khuawang thol kho nak thon nak an ngai chu asi cha a catholic bu pi a kan tlang boy na chu alhai khun in hu ham thon nak an ngai ti chu al kho lo mi adik aman mi asi i jisu khri shim ni pek mi asi kan tlang boy pop bishop siang boy na chu minung an si ve kau cha a pumpak der thom nak chambau nak pumpak sual nak le tlam tin lo nak te an ngai cheu kau lai simhan se lo minung kan si ning le kan der thom nak vial te athai di tu boy pa jisu ni adu mi na kha ako na ama he ok cha a athong thabia kha an ma le an pasang chiao in phuan ok cha a le khochia khuawang le that lo nak aphun zakip thol kho nak thon nak apek na cha a khrifa na ni kan tlang boy na kha upat in do na usi athiang hlim mi ti za nak pe na usilo boy pa he a ummi pathian bia achon piak tu thong thabia chim tu a taima te in zuam nak angai tu le that lo nak vial te athol adoi khau tu an si nak nga kha cham piak na usi kan tlang boy khri lam kal tu na boy pa ni thachwa pe na se lo tuk for nak phun zakip chung in kham sham kau na se atu chu chungkhar kong he bek lai in kan chim nak chan selai now shin kham nak contraception now boy kham nak te mi chu nu pa si nak a for boy lo ding in ning lam phun in hlan kan I kham nak ase now in shol man nak kondam man nak now boy an I kham theu ton hiban tuk kau kek phung ning ral chan in now boy I kham nak chu swal ngan twa ase thongkhat zakwa somriat kumkhat kum a chwami familiaris consortio chathwan a pop John Paul II ni now boy kham nak chu le tha thit nak a atalmi fanu fapa shin piak nak kha aral chan tia
pop pol apali nak I chon piak nak kha a fe tar than chuti naw sho nak naw poi kham nak na chu pachian du nak he aral chan cha a sol ngan twa ase le tha chang mi nuwa pani ni fa le shin piak nak chu pachian I ser nak rian kha abom mi ase Genesis angan pakhat ame kulariat a te fa tampi hring na u onan chu fapoi lo ding in achi kha pingpang a achwa tar cha a pachian ni ama kha atha bupi chon piak nak ding in le tha nak sacrament a pakhat le pakhat idot veve nak fanu fapa shin piak nak ti in tin nak ding in amu lai ti se chucha a tangka chowa khonri du a zalong te in nom du ri ruang a fa te lak ri lo in naw poi lo ding I kham nak chu sol ngan twa si asina in nupi lewa a pakhat khat tlam tin lo ruang a fa an ngei kho lawa chun chung lei lang tar mi tin nak pani lak a fa te shin piak nak ti mi kha atlol cha a aswal tia si se le tha nak a ong lo tia si se kan ti khau lo naw poi kham nak he pe tlai in abaw nak thongkhat zakwa somthum kum a si lei cham sang pani Japan ram in Ojinu le Australia ram in Kanaus ni anrakmu mi Natural Family Planning NFP kaukek ning in chungkhar milu sway sam nak tu chu bupi ni nol arak on chuti on nak kong kha pop jompol thu I Familiaris Consortio somthum le pani a kan mu hi phung nol on nak jong chu kaukek phung ning he a tluk tlak cha a si hi to ning a nun ha fapoi kho nak chan le fapoi kho lo chan phun ni a mi a shambun mi si thlakhata voikhat fapoi kho ding a ser piak mi chi atil chan a I chu chan rikhya kha nu lawa pani natlak nak in nu pa si nak shel nak in fapoi lo ding a man mi to ning ase chu to ning chu ni thare nak in to ning zong anti hi to ning kha bupi ni nol on nak zong chu kaukek phung ning he aral chan lo nak kapni in shel le sum nak atel nak shel chan alot nu zong a an pani kapni in man ngai tar deu in an itlai chan deu nak du dot nak ning athar chwa than nak ti in athai par na rong a si hi to ning kha nol on kau men se lo afar fial lo I in chungkhar kip ni man nak nol a pe phone lo nun ha ni fa apoya chun asilawa fa ashintika nun nak tiang ti nung asikhau mi tu ning asimi adam lo mi nun ha le sipwaji ahar tak tak I an shin ha mi fa le na kha pokhim te in chom kho lo tiang an si an fa le minung tlam tling lo an sikhau ti le achi man an chi khau ti mi tu ning phun long a NFP to ning kha nol on hi kong lam kha atu le atu nan rel bal nan thai bal nan ngai bal chiu lai tia ka zum hoi dot na nan thai bal ri lo mi kha kan chim mi na asilo nan ngal chang mi thang te kha ral rin lo chun khor mu asilo nun phung nan shel kho ding cha a ral rin kan pek than mi na ase hi kong ka chim nak zong hi miak pi thong bung thong mai thal thong pakhat te man ring lo in ni fa te minung nun nak aliam mi atam chin lang mang cha a asideu ma pum sa izwar nak I athat lo nak rong a nun nak tiang liam tar nak ma lama I tha nak sivai din nak shri I o nak ti chung zuan nak tlakro in sang pi chung in zuan I thi nak zot nak angai mi na le kumchang tar na kha sivai chun in tha nak si se ti le rol pek lo in si se chan achut thlan a thi tar nak naw sho nak hi chil na chu o thang lo in minung tam pi kha chi na kwa chunga kwat mi he a lo minung kipni ma nun nak midang nun nak kha pachian pek mi pachian ngai mi asi tia mu chiam in man ngai tar ok atlak ngai ngai mi asi thitwat mi minung le fe tar mi tlangwal ngak nu nun ning
marriage and celibacy. Marriage and celibacy kha thitwat mi minung le fetar mi tlangwal ngak nu ti in kan man lai. Fetar mi tlangwal ngak nu nun ning chu khatla khat pe tlai nak angai I khatla khat angat chan kha kan mu. Chucha a pakhat khat ni asang bik a chia a in tikle upat pek aton tik a atang mi pakhat zong ni chutluk te chun a in tuar ve kha kan mu. Asina in chu pani chung in pakhat khat hu ham zortar asilaw a luan tuk in chia asia chun adang pakhat zong ma du te in fa na tuar ve. Chucha a bupi ni fetar mi tlangwal ngak nu nun ning celibate vocation asantar tika thitwat mi nun ning marriage hu ham le abyapit na kha ralchan asi tia solpu in bial bihal nak an to theu. Asina in kan le ding chu fetar mi tlangwal ngak nu nun ning chu thitwat mi minung nun ning le mi vialte I manung bik tit nak koltung asi. Chimdu mi chu thitwat mi minung zong hi manung bik mi aphan tika thitwat fashin tilai lau I fetar mi tlangwal ngak nu van mi bantuk in asi changlai na kong chu nun ning phun long kha ngai asi changlai na kong kha asi. Chucha a hi volai kan nun leo a nu pa sidu na kan ngai mi chu van chung pen nak ngai kan du na kha alang tar mi asi. Chucha a ara lai mi van chung ram hin hu chan nun ning kha hlan kan hu chiam long a fetar mi tlangwal ngak nu nun ning kha kan thei fyang lai I kan chau hlan kho lai. Thong thabia chung zong a Jisu ni azul tun ha ako leo a fetar mi tlangwal nun ning thei par rong a thitwat lau in ding katimi asilau I van chung pen nak rong shim a thitwat lau ok asi kan tinak na asi. Mathai angan hlei kwa ame kulani a kan mu. Chu ko aw nak a pani ning te in kan mu mi chu a khat mi byakam nak pakhat asimi timcha kasikau yes I do ti mi bifang chu pachian sin direct in byakam asi. Chucha a chu byakam nak kha atha bik siding in asi kho chung be chap a haw mi chu kan ni twan vau kha asi. Chu ko aw nak pani ning te zong chu pachian tim to asimi dot na kha ama le mun cheu a atlintar minung kan si chang ka nu pa thil iko au som nak in a haumen kan luat khau lau. Chucha a zaiban tuk ha kau nak pawa pa asia chun pa pol kau kek nun ning in va siding le pa siding a ko au mi asi nu asimi pau zong kau kek nu sining in nupi le nu siding a ko mi an si. Chucha a fetar mi tlangwal ngak nu nun ning kha apom mi pasal kip chu boipa Jisu Christ thladem pum asi an fale chu bu pi hi asi. Chubantuk in fetar mi ngak nu nun ning atlai mi nu kip zong an ni chu bu pi muisam bu pi pum asi an vale chu boipa Jisu Christ asi. Chu asi cha a an ni di lak chu tharau lai a fanu fapa na an hrin piak chuti chun kapa kanu ka u kanau tafar father mother brothers sisters timi na chu a thitwat mi kan lak a an bang in a pek chat mi na kalak zonga an chu asi. Thit nak asilaw a thitwat nun ning chu fetar mi tlangwal ngak nu nun ning asilaw a pe chan mi nun ning idot nak he pe tlai mi zulphong na kha an mu sak mi asi fetar mi nun nak chu thitwat mi nun ning an hu bik tin nak zong asi mi vialte kol tung zong asimi ban chung ram kha alang tar amu sak mi zong asi. Chucha a bupi chu fetar mi nun ning a pek chat mi nun nak chu thitwat mi nun ning nak in asang deu atha deu tia kan ti kho nak asi. Zaicha kan tia chun fetar mi chiang hlim nun ning a mi nun ning chu van chung pen nak cheu chum asi. Van chung ram cheu chum chu hi volai a heaven on earth kha tate akhan mi asi. Thitwat nak nun ning le fetar mi nun ning na he pe tlai in singpol ni
aham mi ngak nu athi mi ni thil tha atwa kau asina in aham mi ngak nu athi lo mi ni khan thil tha chin chin atwa tia korin kwat khat angan pasari amhe som thum le pariat a ati zaita kan tia chun pakhat na ko au nak asimi fetar mi tlangwal nun ning chu pani na ko au nak asimi thitwat mi nun ning nak in asan deuh cha a ase asina in zai khom avasi mena zai bantuk nun ning awangai zong a minung vialte hi pachian dot nak kha le rul nak in asang mi chen hlim nun ning in kan cheu ak chu pachian tim to nak ase chucha a fetar mi tlangwal ngak nu nun ning lai a ko au asimi na chu thit nak asilau a thitwat nun ning kha ichim kho asilau bantuk in thitwat nun ning lai a ko au asimi na zong fetar mi tlangwal ngak nu nun ning kha itim kho asive tilau abipi mi chu kan ni pakhat chiu ni kan mu mi ko au nak he pe lai in pachian ni akan jang pha mi vel ning in kan ni le rul in kan ding tu kha ase chu asi cha a fetar mi nun ning kha azom khau mi na chu pachian vel thong long in asi shrim shrim kan tia chun kan pat lai lo nun ning ko au nak atim ding mi pau ni tha te in ro chuai thlai chun nu a fyang fai te le al kho lo in ithim i ma ni chim mi ko au nak a tha te in thang lian kho nak cha a thacham nak kha hoi kom a iser in rian tuan zungzal ok ase atu chana chun mithiang Francis de Sales kong kan rak ngai nak chan aselai ama sabik a mithiang Francis de Sales min apumi Catholic Khrifa nandi lak Happy Feast Day tia RVA hakha in nankut kan in tlai na Saint Francis de Sales Bishop le Bible thiam sang Bishop Geneva min pek mi Saint Francis de Sales chu Friends ram sabol khwa thong khat zanga som rok kum sari kum a achuak angak sete in pek chan rai thoi nak kha atlai chan mi asi bantuk in zungzal in thian hlim nak kha biakam in ama chu ngak nu thiang Mary i bom nak le kham nak tang a apum kha arak ipe chan Paris khwa a kum tam non pi phim nak achon nu kum kul kum li asi a Padua University in upadi le professor degree alak thong khat zanga som kwa kum thum a apa noi pek nak in siang boy chan nak alak nu a shriam tlai Protestant an tam nak an uk nak mun asimi Geneva tlang lai i ti nung ngai mi Child Blaze peng lai a mission rian tuan ding a ama te in a tho zan khat chu cheng hnia pakhat ni adau i zan khodai tiang thingkung chung a i anun nak a himter a thai jing ka a chun a thi deng mi Saint Francis de Sales chu pathian ni a thim mi minong na chu avel thong long in khap nak an mu te lai tia azum mi phu ni an rak mu cha a an zau khen Saint Francis i dot nak le a phim nak in phung a chim nak thong in chu zup nak angai mi na chu Catholic zup nak a an i thleng thong khat zanga som kwa kum nga chung a ama tha ok a chiat a sar mi mi that tu pa ni voi ni kheng te a fu na in khuru har ok in thi nak chung in a him arian chuan nak kar lak in chan alak i bu pi chon piak nak kar ding a that nak chazual na le cha ok na zong arak tial Saint Francis de Sales a phaka a chun Child Blaze peng a zoom tu Khrifa pakul tuklong an sena in anu kumli arau nu a chun zoom tu a thong tampi ni bu pi chung a an rak lut ami shan tainak a sham pi kha an haltik a ama ni dot nak kha mai sa in a chon piak mi na chu bial nak ka khatman an tu lo na in zoom nak apal mi na kha fyang te in a chon piak kho na thong khat zaruk kum ni kum a Geneva Bishop sinak a an rak thim ni thok in pathian bia chon piak nak
phung chim in chon piak nak le sual tha ngai piak nak na in lung thau ngai in rian arak tuan ama chu anun anem I ape siang mi long selau in mikip chung a zang fa zon ruak nak angai nak kha alang ter pathian dot nak kong hril fia nak cha ok chung a dot nak pe dan chu rikhia lo in dot nak asi tia arak tial Martin an ti mi na chet pa kha a in a au I kut ke in bechim thiam nak he khri fa zum nak kha a chon piak chu cha a St Francis de Sales chu na chet mi na bau chan ok tlak mi thiang pakhat sinak in an rak chonglom thong khat zaruk kum sha kum a St John Francis Chantal bob nak in nu Mary ni mi thiang Elizabeth sin valen nak pu kha arak dir St Francis de Sales chu Jisu tia achimbu in thong khat zaruk kum kul kum ni Louis khwa a arak thi atu cha na chun lau thau kut ken cha ok chung in shru thai kong kan rak ngai nak chan aselai shru thai chin masat nak mun America Iran le akik deuh nak mun koiram a akik nak mun sian ram kachin ram le lai tlang a chin kho an si volai le khoti aki nak mun a chin kho asi akung anau liao chan a hen vur hor ha hi ati I ti ideal lo nak mun a chin ding asi really in pe thong khat le zali in achung lai a chin kho asi volai sar siam ning khur khat le khur khat pe som nga hlat in na tua lai khur hi pe thum kaw thuk in na cho lai thai kung karlak a kom bete beshum phiang te na tu chi kho asi achi kar tarnak achi in masa chu nu a kheu nu a achi athami phun in pe kho asi thlai chi dan achi kha pe khat hlat pe li kaw in volai vuat te in na tua lai I na lai thal chan a ti man te in na toi piak lai I vur ni atlak nak nga lo na chin piak lai kum khat rong asi I pen hi rong asan tik a aphun athami kung in na pe lai akung na pe nu kum khat arau tik a pe riat rong asang khau kum khat in kum ni arau tiang nabul tol nu a tu kho asichang chin ning chang chin nak ding hun na sar siam di nu a achi kum khat in kum ni arau tik a asham chat lo te in volai he na phoi nakal chi nu a volai in pe riat in pe sha tlok an sang lai I na cho chiami volai khur a khan na bun lai akung an nun di nu a abir mi ange te kha a her ning in na riam na sar siam na lai eka pakhat a kung hlai sari tlok atlum khau ti pek dan akung a met liau te thal chan a ti pek a her akung zau khen ning atam tuk mi ange kha na riam piak na lai akung sham volai na vor piak lai amun sham na wa piak lang mang lai arau mi ange na zong kha na riam piak na lai achwa ning bun nu in kumrok arau nu a tlai sham a thok kum sha shong arau tik a betak in an tlai kum kul tluk shong a hin atlai bik chan asi I kum zakhat leng lo tiang anong khau eka pakhat a chuai zathum in chuai zali tiang atlai khau Radio Veritas Asia Hakol in Chanmanya